U jugoistočnoj Srbiji između Suve planine i Svrljiških planina nalazi se Bela Palanka. Presica je reka Nišava, pruga i međunarodni put koji predstavljaju najkraću vezu između Evrope i Bliskog istoka. Površina opštine je u nesrazmeri sa brojem stanovnika kojih je nešto manje od 15.000. Ovde se godišnje rodi tek 100 beba, a broj umrlih je 3 puta veći. Ali statistika je surova. Bela Palanka spada u red najnerazvijenijih opština u Srbiji, sa prosečnom zaradom od 16.422 dinara na 165. mestu i od 167 opština u Srbiji. Od ukupnog broja radno sposobnog stanovništva više od polovine je nezaposleno, a procena je kada se okonča stečajni postupak u većini preduzeća da će taj broj biti znatno veći. Da je se mnogo više radilo jeste ranije, da je se prilično teže živelo jeste, a sad je već druga situacija. Sad stari ljudi koji su u ono vreme radili i sve vole da rade, a mladi ljudi ne vole da rade, eto tako nekako im se čini. Možda nema posla? Pa ne možda nema posla. Ako nekoga interesuje da radi, on će nađe posao. Moja majka imala 4 decu, strina 4, to su u 8 u jednu kuću. Ne može da žive bolje kad više troškovi, više sve. Mora se radi, mora se mučiš. Ipak nije sve tako loše. Priroda je bogato obdarila ovaj kraj. Belu Palanku okružuju 3 parka prirode. Suvo planina, Sićevačka klisura i Stara planina neprocenljivo su blago i zalog za preduzimljive da ih ne narušavajući ambijent iskoriste na najbolji način. Belu Palanku sa selima Mokrom i Divljanom povezuju 3 mosta preko Koritničke reke. To je zapravo jedan most, ali se tako zove jer meštanima vredi kao 3 druga. Za vreme poplava koje su pre 3 godine zahvatile ovaj kraj, stari most nije izdržao. Za izgradnju novog od neprocenljive vrednosti za meštane ovoga kraja i one koji ga pohode, grad Beograd poklonio je Beloj Palanci 2 miliona dinara. Mnogo znači taj most. On je rušen 6-7 puta, voda je ga nosila do sada. I sad je krajno valjda da se to uradi. Prvo, stari ljudi koriste, idu u grad, idu kod lekara. Deca idu u školu. Kad je porušen most sada zadnji put, deca su morala da idu levo, pa preko kamenja, pa čak dole kod Bele Palanke izlaze. Bilo je slučajeva da ne možemo do lekara da dođemo. Onda hleb doteruju gore, u prodavnice. Za sve je potreban. Tako da bez njega se ne može. A isto gore je odmaralište, Divljane. Deca iz Niša dolaze na letovanje. Gore je manastir koji je jako posećen i često ljudi idu. Tako da je potreban. Mislim da ne bi bio izgrađen da nije bilo pomoći Beograda. Mislim da je Beograd dobro činio ne samo za naše selo, za naš kraj, nego mislim to je ipak dobar potez nerazvijene da pomognu. Beograd je građen od svih nas. Bile su i radne akcije i odavde su ljudi išli. Ja sam išao, pa došlo je vreme da se vrati nešto i ovde. Tako da puno im hvala. Puno hvala Beogradu što je doprinao da ovaj most bude izgrađen. Stvarno doprinosi puno selu, ovdje deci, omladini, svima nama i starim ljudima. Tako da je stvarno super i puno hvala još jednom svima. Sa namerom da pomogne razvoj najnerazvijenijih oblasti u Srbiji, glavni grad je investirao u slične projekte u još 8 opština. U Žitištu se gradi fiskulturna sala, u opštini Istok obdanište, u Osečini put i vodovod. Pomoć su dobile i opštine Žabari, Merošina, Plandište, Tutin i Crna Trava. Ovo je prvi objekat koji je završen od sredstava koji grad Beograd dodeljuje malim i nerazvijenim opštinama i time smo omogućili da građani sa ovog područja, škola u prirodi, videli ste da su prošla već deca prva ovim mostom, kao i manastir Sveti Dimitrije, dobiju prohodnost i budu, da tako kažem, priključeni za ostale saobraćajnice. Ja ovog puta želim da se iskreno zahvalim
gradonačelniku Beograda, rukovodstvu Beograda, što je video da u stvari ne treba samo da se gradi Beograd, no treba da se grade i ove male opštine, da se vodi računa u Beogradu i za razvoj malih i nerazvijenih područja, za ravnomerni razvoj Srbije i to je i praktično dokazano. Još jednom veliko hvala, želim Beogradu da se i on razvije i postane velika svetska metropola, jer podatke koje imamo, želim da kažem i to da više Palančana žive u Beogradu nego samo u Beloj Palanci. Zaista sam srećan kada vidim da je nešto konkretno urađeno sa sredstvima koje je grad Beograd izdvojio. Ovde sa mnom je Saša Antić, predsjednik Gradske skupštine, Miroslav Čučković, član Gradskog veća Beograda i čovjek koji vodi ovu komisiju koju smo ustanovili želeći da pomognemo nerazvijenim opštinama u Srbiji. U Beogradu se najbolje živi danas u Srbiji, to nije sporno, Beograd je glavni grad, to mora da bude tako, ali želimo da ovakvim gestovima pokažemo da Beograd zna kako živi ostatak Srbije i da Beograd želi da se i Srbija razvija bar istom brzinom kako se razvija glavni grad. Nisu ovo ogromna finansijska sredstva, ovo je više jedna simbolična pomoć da se pokaže da neko u glavnom gradu razmišlja o ostatku Srbije. Mi smo potpisali već ugovore za pomoć 9 opština, danas ćemo još 5, a imamo u planu ukupno još 9, znači 18 za ovu godinu. Odvojili smo ove svrhe 50 miliona dinara iz našeg budžeta i u sledećoj godini ćemo odvojiti najmanje toliko sredstava, a verujemo da ćemo moći odvojimo i više. Očekujemo da od nerazvijenih opština u Srbiji dobijemo informacije i predloge za ono što je zaista najpotrebnije, kao što je ovaj most, kao što je ulaganje u škole, u obdanište, u ambulante, domove zdravlja, da malo ti ljudi koji žive ovde bar nešto imaju slično kao što imaju ljudi u Beogradu. Nadam se da ćemo svi zajedno uspeti da bar neke male pomake napravimo, da će ova tabla beogradska ovde da stoji, da će sledeće godine biti još nekoliko i na teritoriji ove opštine, ali i na teritoriji ostalih nerazvijenih opština u Srbiji. Mostovi su uvek posebni, oni povezuju ljude. Ovaj most je specifičan zato što, iako smo gotovo 400 km daleko, on od danas putem solidarnosti povezuje Beograd i Belu Palanku. Ja želim danas da kažem da ovo što pomažemo nerazvijenim opštinama, to nije samo politička odluka nas koji u ovom trenutku vodimo ovaj grad, odnosno vodimo Beograd. To je de facto i želja svih Beograđana koji razumeju potrebu da se svi krajevi Srbije razvijaju i da ljudi u celoj Srbiji žive bolje. Kad smo krenuli ovaj projekat, mi smo potpuno bili svesni da zemlja koja nema ljude se zove teritorija, a zemlja sa zadovoljnim ljudima i sa srećnom decom se zove domovina. Grad Beograd je ovim projektom pokrenuo jednu pravu patriotsku priču u celoj Srbiji i u 9 narednih gradova ćemo izgraditi nešto što se zove domovina, a to za nas inženjere znači most, put, vodovod, škola, bolnica i obdanište. Svečanost u Beloj Palanci bila je prilika da grad Beograd potpiše ugovore o pomoći sa opštinama Vladičin Han, Vojnik, Lebane, Gadžin Han i Medveđe. U toj drugoj fazi projekta sredstva će dobiti i Rača, Alibunar i Petrovac na Mlavi, tako da će pomoć Beograda najnerazvijenijim opštinama u Srbiji do kraja ove godine dostići 50 miliona dinara. Zaista nam je veoma važno da tu odluku koju smo doneli pre nekoliko meseci sprovedemo i da što više stvari u nerazvijenim opštinama Srbije pomognemo da se realizuju. Rekao sam već jednom, neće to da promeni drastično ekonomski standard i život ljudi, ali ipak da se zna da ima bar neko u našem glavnom gradu ko shvata kako izgleda život u nerazvijenim opštinama Srbije. Ja sam kroz većinu ovih opština prošao dok sam bio u Narodnoj kancelariji i kad sam bio ministar za investicioni plan, znam koliko je teško i znam koliko je bolje danas u Beogradu nego ovim opštinama. Ali što reče predsjednik opštine Bela Palanka, ako Beograd ne nastavi da se razvija, onda nema niko da vuče tu lokomotivu Srbije. Očekujemo da ova sredstva koje ćemo platiti u ovoj godini se realizuju što pre. Očekujem da od
ovih opština, ali i drugih nerazvijenih opština u Srbiji dobijemo predloge projekata koje možemo da finansiramo i sufinansiramo, da to budu pre svega projekti koje će građani moći lako da vidi da smo uradili, znači infrastruktura, škole, obdaništa, domovi zdravlja, vodovod, znači sve ono što je neki osnov razvoja i normalnog života. A sasvim van protokola ove svečanosti u Beloj Palanci jedan prijateljski susret. Nenad Paunović, novinar iz Pirota, došao je da pozdravi Dragana Đilasa, koji ga je pre 3 godine, u vreme dok je bio ministar u republičkoj vladi, sa grupom ljudi izvukao iz reke Lužnice u koju je sleteo automobilom. Onog zimskog dana bilo je 50-60 ljudi tamo kod Babušnice, kod Ljuberađe. Među tom trojicom koji su skočili da pomognu čoveka koga u životu nisu videli, bio je Dragan Đilas. Dakle, ništa se slučajno nije desilo. Njegov karakter, njegov odnos prema životu, njegov način razmišljanja, sve ono što on čini svakodnevno ga razlikuje od drugih i ja mislim da je on baš zbog toga i iz tih razloga uradio to što je uradio. A tvrdim, ubeđen sam u to da on smatra da je uradio nešto sasvim normalno, što bi možda uradio daleko bilo još u 1000 sličnih takvih situacija. Mi smo iskoristili priliku da upoznamo okolinu Bele Palanke. U podnožju Suve planine, na oko 4 km od varoši, škola u prirodi. Odmaralište Divljana okružuje stoletna šuma koja ga štiti od vetrova i sjajno je mesto gde deca mogu da nauče kako se priroda čuva, poštuje i voli. Nalazi se u potpuno netaknutoj prirodi, daleko od urbane sredine i postoje idealni uslovi za odmor dece i sportista. Odmaralište se nalazi u Borovoj šumi, deca dolaze uglavnom iz Niša, iz niških škola na 7 dana na rekreativnu nastavu, a preko leta nam dolaze i sportisti, pošto imamo i sportske terene tu blizu odmarališta. U neposrednoj blizini je i nezaobilazno odredište vernika i brojnih turista. Manastir Svetog Dimitrija, zadužbina Mrnjavčevića iz 14. veka. A u selu idilična slika. Uobičajeni jesenji poslovi su u toku. Šta se radi ovih dana u bašti? Koji su radovi u toku? U toku su da se prekopava, da se nađubri, da se sprema za proleće. I u proleće se sadi rasad, pa bašta, pa sad kad je jesen to se prikuplja, mriže se paprika, prodaje se i tako. I šta najbolje uspeva ovde? Sve, mogu da ti kažem da sve lepo uspeva. U naš kraj ovde sve lepo uspeva. To znači da se lepo živi ovde? Ma ne živi se baš najbolje, mnogo se radi. Pečem rakiju sada. Od čega? Od šljiva i od grožđa. Komine su prevreli, sad se lepo vreme i to se radi sada na selu. Kako se živi ovde kod vas? Pa teško. Teško, privreda slaba, plate slabe, na selu skoro da i nema, od poljoprivrede ne može da se živi nikako. Dosta teško se živi. A ima li mlađih koji će da nastave da rade ovaj posao? Nema. Mi 50-godišnjaci smo tu među najmlađima u selu. Dece baš nema. Sve to beži gde se može bolje živi. Ova 2 stoletna hrasta posebna su belopalanačka atrakcija. Oni su već godinama pod zaštitom zakona, a za ovaj iz čije duplje sam upravo izašla, veruje se da je star više od 500 godina. Sam Bog zna kakve sve tajne ovaj starina krije. Veruje se da stoletni hrastovi u Divljani donose sreću, a selo Mokra, udaljeno 10 km od Bele Palanke, poznato je po Najdenovim krugovima. Naime, izvesni Najden, meštanin i radijestezista, koji više nije među živima, svojevremeno je obeležio energetska mesta koja, kako je tvrdio, blagotvorno deluju na ljudski organizam, zaceljuju rane i leče svakakve boljke. Neki se hvale uspeva, neki se hvale ne. Ja sam bio više puta, nisam primetio, ali kažu da jeste uspeva.
A u čemu je tajna? O čemu se radi? Pa koliko sam čuo ljudi da priča reumatizam, takve stvari. A kako to leči? Stajanjem. Zavisi od po prvi dan 10-20 minuta, ali pa drugi dan, pa onda pauza, pa opet neki dan prođe, pa opet tako na nekoliko puta. Jel dolaze ljudi? Dolaze. Odakle sve? Iz više krajeva, tu stalno prolaze. Pa šta su ti Najdenovi krugovi? Pa nije loše, samo ko može da podnosi. Ja ne mogu, ja idem 2 dana, 3. dan dobijem temperaturu, a drugima odgovara, kažu za vene da je kao najbolje. Evo Vača ti kaže na sve. A kako to leči? O čemu se radi? Ne, tamo ima zemlja, ja kad sam došla iz Beograda pa nisam podnosila ovde. Pa onda sam, a moj svekar kaže, idi gore, ima gde, kaže, kad padne sneg, ono se topi. Ima, kaže, jedan kružić, odi gore, stoji i da vidiš da će te prestane glava. I tako ja idem, ali ja idem samo 2 dana, 3 i posle više ne mogu. A se stvarno topi sneg? Jeste, kaže, nikad, kaže, sneg tu nema. Najden i ja, školski drugovi, najbolji, odlični đaci smo, i selo ovde, komšije. I tako i sad on našao da je za zdravlje dobro. I sad ima da idete putem sve levom ovde do zgradu tamo, stavite kola, preko Ćupriju prođete na ovu stranu, uz putajnicu malo naviše ima gore šljivar i tu uđete. Pre je bilo sve osigurano, i sat i sve, ali tako je narod pokvaren da sve razbiše, pare u zimu, to je bilo sve do školu. Narod, kola, sve je bilo pre nekoliko godina. Ali dolaze i dalje? I sad dolaze ljudi. Nije loše. I mi smo bili, ali kaže ko ima strano telo ugrađeno, ja imam butnu kost rošena, a muž slabo srce. Jedno smo išli do Škodilovo. Ko ljudi idu? Jer mi imamo tam iz gradove što je. I tako i narod ide gore, stoji sat vreme i 4 dana po sat vreme. Posle projdu 8 dana i 2 dana po jedno 4 sata stoji i tako. I znači provereno dobro? Pa kako da ne, ovo ima 4-5 godine, može i više. Nas je imalo i u novine, preko televizor meni i mojeg dedu. Naša mala ekipa, predvođena kolegom iz lokalne televizije, nije odolela iskušenju da to čudo i ne doživi, iako nismo bili baš najbolje pripremljeni za penjanje. Možda je za vene dobro, ali za srce nisam sigurna. Da je Bela Palanka opština koja ima potencijala, ali i rešenosti da izađe iz kruga nerazvijenih, uverili smo se tokom popodnevnog obilaska i u razgovoru sa lokalnim rukovodstvom. Opština Bela Palanka je napravila strateški plan razvoja za narednih 10 godina, znači period 2010-2020 i osnovna strategija se prevashodno odnosi na povećanje upošljenosti naših građana i naših ljudi u opštini Bela Palanka, imajući u vidu da smo nakon perioda sankcija, perioda tranzicije i katastrofalno loše urađene privatizacije, pogotovo u opštini Bela Palanka, da je veliki broj ljudi ostao bez posla, tako da je naše glavne angažovanje na povećanju broja zapošljenih. U toj strategiji našeg razvoja, planiramo razvoj pre svega novih industrijskih pogona, obzirom da postojeći kapaciteti ne mogu da podmire potrebe za upošljavanjem naših radnika koji su na Zavodu za tržište rada. Drugi princip je, drugi naš plan za taj razvoj je razvoj poljoprivrede. Mi našu poljoprivredu planiramo da razvijamo u pravcu razvoja stočarstva, razvoja voćarstva i razvoja lekovitog bilja, obzirom da se nalazimo na području gde to lekovito bilje uspeva i gde postoje svi prirodni preduslovi za razvoj kako tog lekovitog bilja, tako i razvoja organske proizvodnje. Naravno, vrlo je bitan i infrastrukturni razvoj. Ako bi gledali infrastrukturu, Bela Palanka je kao opština i kao sredina dosta uradila na polju infrastrukture. I ako bi se gledali ti parametri kada je infrastruktura u pitanju, mi bismo verovatno spadali u red razvijenijih opština. Tako da kada je u pitanju infrastruktura, mi dosta toga imamo izgrađeno. Znači imamo skoro celo gradsko naselje pokriveno vodovodnom i kanalizacionom mrežom. Kada gledamo broj telefonskih priključaka po glavi stanovnika, mi spadamo u sam
vrh u Republici kada gledamo znači te ostale infrastrukturne projekte. Mi smo tu dosta toga uradili, znači infrastruktura u samom gradu i selima je prilično dobro urađena. Naravno, dosta očekujemo od koridora 10, izgradnje novog autoputa i rekonstrukcije međunarodne pruge, a u samom znači mestu, u samoj opštini imamo znači to dosta dobro urađeno. Imamo prečistač otpadnih voda, imamo znači sve ostale delove, rekonstruisali smo vodovodnu mrežu, sada se upravo radi 3. faza vodovodne mreže. Radili smo dosta na izgradnji kanalizacione mreže. Na samom vodozahvatu u gradu imamo novu modernu gradsku pijacu, znači kada je u pitanju infrastruktura mi imamo dosta toga dobro urađena i kažem, opet ponavljam, ako bi se ti parametri cenili, mi bi naravno spadali u red razvijenih opština. Neočekivano, tako reći, u centru varoši nailazimo na vrelo opasano prelepim šetalištem. U samom centru Bele Palanke nalazi se rimski amfiteatar. Tadašnja Remisijana bila je sedište imperatora Septimiusa Severa, a spomenik u zaista neprikladnom ambijentu svedoči o tome. Mi obilazeći lokalitete i rekognosirajući teren vidimo da na stravične prizore, to su u ranijem periodu, su to bile male površine, maltene rupe, dimenzije pola metra puta pola metra, međutim sada su to već arheološki iskopi. A blago ni traga? Pa, blago ni traga i ne može ni da bude, jer su to u stvari, radi se o arheološkim predmetima koji su uglavnom značajni za očuvanje i proučavanje prošlosti naše zemlje, a tih nekoliko ili malo metalnih predmeta, novčića, fibula i statuetica, ako se nađe, to je jako mala nadoknada za trud koji se uloži. Belopalančani su se na lep način odužili svom zemljaku, legendarnom zvezdinom fudbaleru Rajku Mitiću. Fudbal je, inače u ovoj varošici, više od igre, a igrači i navijači, kažu upućeni, podsjećaju na junake čuvene serije. Ovde često naglašavaju da su iz ovoga kraja u svet krenule mnoge umne glave. Jednog kojim se ponose, rođenog Beograđanina, a u srcu Belopalančanina, i mi smo upoznali. Akademik profesor Vladimir Kostić bio je svojevremeno najmlađi član Srpske akademije nauka. Bili smo, što kaže, ratari i stočari i živeli u tom kraju praktično svim generacijama koje poznajemo. Moj otac je zapravo prva generacija koja se otisnula preko toga, ali ostao do kraja potpuno vezan za taj svoj rodni kraj. Svake godine kada bi išli na godišnji odmor, najčešće na jug prema Grčkoj, mi smo dolazili do sela, recimo, i seljaci koji su ga znali kao dete su koristili jedan od najjeftinijih demagoških trikova govoreći: sele, ti si otišao, nas ovde ostavio da se mučimo. Onda je otac zbog osjećaja krivice praktično danima pregledao te seljake, razgovarao s njima, pokušavao da vidi sve probleme koji su bili ne samo medicinske prirode, da ih zapošljava, da sređuje njihove međusobne sukobe, suđenja i tako dalje, vezujući se za taj kraj kao neko ko je to sa strane trajno zakovan za tu svoju rodnu grudu, i to je negde ostalo i kod svih nas, kao rekao bih, neka hipoteka koju imamo do kraja i osjećamo taj kraj kao svoj. Kao dete sam ja naravno tamo i letovao i zimovao kod svog babe i dede u jednoj potpuno ruralnoj atmosferi koju danas nosim sa užasnom nežnošću, jer u tom surovom svetu koji je život teško, kome svi prethodni režimi, bez obzira na ideologiju, nisu mnogo dali, ja sam, ono što je i mene otac pričao, nikad nisam čuo o sirotinji, o nemaštini, o bedi, ono što je bilo na pretek bila ljubav. Babe i dede i roditelja. Tako je odrastao moj otac, tako sam odrastao i ja. Možda taj kraj nosi to sa sobom. I to nije sve. Belopalančani plene svojim duhom koji ima poseban, autentični šarm.
Da je crno, zvala bi se Crna Palanka, a mi se već zovemo Bela Palanka. Ja se iskreno nadam da će u naredno vreme Bela Palanka biti ta koja će povećati broj stanovnika u odnosu na ono što danas imamo. Jer imamo situaciju da Belopalančani žive i u Nišu i u Beogradu. Ja sam danas rekao da 2 Bele Palanke su u Beogradu, a 2,5 u Nišu. I onda ne treba da čudi podatak da Bela Palanka ima najveći broj doktora nauka u Srbiji. Pa jeste, ja sam to nekada izvlačio posle 90. godine da je bilo 101, to se stalno menja naviše i naniže, ali nikad nije ispod 100. Imamo učene ljude iz svih oblasti rada i života, imamo najmlađe doktore nauka, primjera radi iz mog sela istovremeno bilo 3 dekana Beogradskog univerziteta, dekan političkih nauka, dekan poljoprivrednog fakulteta i dekan medicinskog fakulteta. Dajte jednu sredinu u Srbiji da li ima to. Mi se time ponosimo i mi želimo jednom da ih ukupimo do kraja godine u Beloj Palanci i da jednostavno njima postavimo određene zadatke šta oni nama mogu da pomognu. I sasvim na kraju nismo samo dobri po znanju, nego smo dobri i po lepoti. Bela Palanka je poznata po tome što je dala 3 lepotice Jugoslavije u ono vreme i 74., 63. i 39. godine. Prema tome nismo samo pametni, no smo i lepi. Malo li je? Dovoljno je od nas.